naravno ne zaboravljajući nikada odakle ste potekli. Ove godine imamo 2 đaka koja su Vukovci. Tako da volela bih da ih je više, ali oni su se trudili i svojim radom i trudom to zaslužili. Jedan veliki aplauz pre nego što... Jedna mlada dama i jedan mladi gospodin, oboje iz odeljenja 4.2, koji je proglašen na sednici nastavničkog veća jednoglasnom odlukom zbog njegovih rezultata, zbog njegovih uspeha, vrednog rada, zbog toga što je bio redovan đak, što je bio dobar drug, što je bio posvećen radu i učenju. Tako da bih ja sada zamolila da nam Mihajlo dođe ovde. Otežavajućih okolnosti uspeli da nam omoguće da usvojimo kvalitetno znanje. Nadam se da će svi koji nastavljaju dalje školovanje upisati željene fakultete i više škole. Želim svima sve najbolje i hvala. Oni su doprineli jačom ugledu škole. Zato hoćemo da ih danas i vi pozdravite, a mi da im poželimo još veći uspeh i da ih nagradimo. Učenici srednje škole u Brusu učestvovali su na opštinskim, okružnim i republičkim takmičenjima iz srpskog jezika, matematike, fizike, hemije, istorije, biologije, računovodstva, statistike, fudbala, atletike, košarke, preduzetništva, engleskog i francuskog jezika. Za pojedinačna takmičenja na republičkom nivou: istorija, Vladislav Šćepanović, ovog puta iz istoriju i jako me raduje što su oni bili deo generacije i što su bili učenici naše škole i bilo bi dobro kad bi ovi mlađi sada naučili koliko je važna posvećenost određenom predmetu ili nekim drugim aktivnostima u životu, koliko je bitno i važno da posvetite svoje vreme, svoj intelekt kako biste ostvarili rezultate. Vladislav Šćepanović je državni republički prvak u istoriji, to je osvojio tako u prvoj godini. U prvoj godini, jedan veliki aplauz, jeste poruka vama da vam je nebo granica i da u životu možete da ostvarite sve što želite ukoliko to dovoljno želite i ukoliko dovoljno radite na tome. Čestitam vam i želim vam svaku